Lena injabulo lenkulu lehambisana nekubuya kwekusebenza kwetindiza te-SAA kulomkhakha wetindiza lomuhla ekuseni ngemuva kwetinyanga letilishumi-nesiphohlongo kusukela tagcina kusebenza. Tisebenti tijabulele kuphinze tisite emakhasimende. For us to produce a new airline that's coming to serve our country, to create jobs, especially amongst the youth. Leti kube tindzaba letimnanzi kulabasita ngetekuhamba nebagibeli. To see the national carrier just relaunching like this, and it means such a great thing for us as people in the industry of travel. The day they released a statement that they'll be flying up, they were the cheapest airline. Lenkapani tindiza itawucala ngekulayisha abagibeli labasuka eJozi baye eKapa, eAccra, eKinshasa, eHarare, Lusaka neMaputo. Kutsengiswa kwamathikithi kucala lenyanga lephelile njengoba encobile eshabalala nebangani bakhe bekungilabanye bekucala kuthenga lamathikithi ngamhlati nge-27 kepha kubambeleleka kwalenkampani yetindiza kwenda tinguquko etinhlelweni tekuhamba sekulethe kukhathateka kulomunye webangani bakhe. I think the 30th of August we've been trying to get a hold of SAA to cancel the tickets. We haven't been able to reach them. Njobe I-SAA seyibuyile kumabhizinisi ngalokusemthethweni, shabalala unelithemba ukuthi lolu dzaba lutawulungiswa. I'm hoping that seeing as they are taking off today, they'll be able to have a working call center or avenue that we can follow to get answers. Mhlonto uthi lenkampani yetindiza ihlele kwehlisa inzengo yekutsengiswa kwemathikithi. We are sensitive to the costs, and certainly it's something that we will look into going into the future. Kusenjalo kuleliviki itakatso consortium iqinisekise ukuthi lokwetfula kabusha kwetinhlelo talenkampani akuhambisane netinkulumo letichubekake emkhatsini kwetakatso nelitiko letemabhizinisi ahulumende kutfola emasheya langu 51% ku-SAA.